Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite nandi ari na witikio Meru igachokia nkuma yayo iria irari kura. Kathuri akiaria ari Central Imenti kirimi chetho ya Kamashinani Foundation no ritie MC ba Meru gukurukia Minister Bangavana Mutuma kenda Meru eritirwa ngugi. Miario ya Kathuri ni gwati mbaru ni MC wa Mwangathia Joseph Njoki na wakuorotwa Doris Gaki baraba ugite Mutuma tengavana wa kugwatira na gituma kireba kwenda ni kia maendeleo. Nawe Speaker Ayubundi augite ni akuthikira aringi kura na 2027 akaromba getikio bunge Central Imenti. Gaka nandi nikagita Kameru guchokia nkumere twire ijete migambo ya kwa ende ni aseneta wa Meru Kathuri Murungi urorombete mbunge ya Meru kurukia mawaziri Bangavana Mutuma ntwethingia kenda bakaritira mu Meru ngugi migambo ere MC wa kuorotwa Doris Gaki ethirite akimigwata mbaru akiuga gituma kira Meru thaije batikwethire kigo kana ikiringirwa nikege mirandi ya weti na mbere na MC wa Mwangathia Njoki Mugambi akiuga ngavana ntwethingia na tige kumarua ni wore wathanine thaiji nikenda ngavana o mweru urona jukiria gite omba gwitira Meru ngugi miaka witigere nikenda Meru nio ichoka mapune retwire ibuje Meru etwire ka county mwe heshima sana gituma kirabo kamberia kuigwa kuma Jumaine kiumia kia mande Sirikare ya kero sisi imaragita yakiuga kukunaku yakimandera rora igekira ndoje ichenjagwa sibitare ndaogeta ukongerwa nandenda kuga ngavana ote interim governor te kiateka governor ingavana kabisa wa Meru County oro karerete gite Mutuma rightfully imbona friend governor wa Meru County. Nkuruki Seneta Murungi ariuga gute mwaka bationgaira kigina kira kijaga Meru kege mirandi ya weti na mbere kiria nandi arombete mbunge ya Meru na thirikari ya ngavana ntwethingia kugwatanira barite ngugi bara amwe kenda mu Meru akona matunda ni assembly itenguwe na county government yerero ngavana nikena na abue bomba kuona matunda atongeria babarete nyuma ya mubira jo magoro jora jo gwatimbaru ni foundation ya Kamashinani keni ne akaliene primary na speaker wa mbunge ya Meru Ayubundi Kinyawarari keni negeke na ugete Seneta Murungi nare muraini ne jo mbere kugwata mbaru aye wangugi ya PS ne thirikari nene akiuga wari sasa wa Kinyakethra giteke ne kiraro na kyo ni ongeria barabati kwenda maendeleo wagiriwe seneta akiuga ntou itwamunenerie kethirikare intko inkai akaregete kenda tethia nto betu nyakethira barabati endete maendeleo baretire gukuria ura bakuria magwari agitete atia yakari lakini mimi niko sawa kieni nekeu siasa chagite kia mujumbe chethirige kujirwa arekurari na Bwana Kathurima Kimathi ya Munde na Kinya Speaker Ayubundi bakionania bare na weruba kurura gite kia mujumbe mwankene jwangiri Jeremy Rongwere na mugwanja Speaker Ayubu akio weno wakuthikira kajuka mukari na ndebene no mwanka kamikinya na inkuwara bombera inkuigwa abo kogeta atia ndeubo kwenda 2027 turombe kama jumbe indabwirire Chabati twekire riko maita jairi 2017 na 2022 Chabati erugo saindingana ichere tu tutaki jegi tara kura reja no karateu Muthiene Seneta Murungi no ugite mechetho ejethirite agitithia na mbere ukurukira Kamashinani Foundation batutumagira kigina kia thirikari akiuga no kethirite akigwatira mbewe mbithi kirikurwana na ndawa cia mbogita na kinya mauja mapema na nkuruki akiuga kethira akireta mechetho ya kuruna ekuruba nkurukia miaka 35 gwitia na kieneke Seneta Murungi na laire team chonde kewa iria chethre rigeje ya Kamashinani Kinyakethra chitana mbemwe miaka ranke jete na roni otengoroba nkwenda gwaka mutindo kana kariene kana nkubu
na wagentokera ngotigaria kidogo ana beto bata cukuru ake school fees bona irio nyomba any other coin atotethia ana beto ba Meru na kibunguri kiu nikenda tumba kunenkanira back to the community. Kuma Kariana gĩcigo mbunge kĩa Central Imenti nkĩripotera Tito Cewero rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.